Mbere ya mucirithania Estaburu igoti-ini ria Naivasha ni kwa afitha wa borithi Corporal Joseph Kamau Muthunga gukinyitio agomeirwo ni thitango ya kuuraga munene wake Sergeant Ayub Apollo mugunda-ini wa Kidong. Agikinyaniria itua riake Mburu ni areganire na ihoya ria afitha munene uria uratongoria uthuthuria cira-ini uyu ria kwenda mwikuirwo ahingirwo ceceni-ini ya borithi ya Naivasha kwa ihinda ria thiku 14 no indi athana ahingirwo thiku inyanya na ningi akorwo akiheo uteithio wothe wa kimeciria akiuga ni anyariritwo muno kuma ikiongono. That you make sure that by end of 1 week mkwe na hiyo investigation team report ikuwe imekuwa completed ili we can move to the next level. Kwa hivyo siku 8 kwangu iko sawa. Sababu ambayo huwezi enda nyumbani ama huwezi kushikiliwa nyumbani ni kwa sababu wanahofia kwamba kutakuwa na tampering of investigation, na kwa hivyo utaendelea kukaa pale. However, nimedirect ya kwamba through the welfare officer unaweza pata social cycle support by counseling or any other. Kesi yako itatajwa tarehe 6 kama nilivyosema hapo awali. Kurerikana Corporal Muthunga ikinyirie mugunda-ini wa Kidong ari muriu na kurathukia mushinga maita matatu riera-ini na riria munene wake Sergeant Ayub Apollo aumire akimuratha maita matatu. Kuringana na uthuthuria wa postmortem urotafanirio ni muthuthuria wa miri wa thirikari Dr. Titus Ngulungu wonanitie Apollo akuire kumana na kura muno kuri na nguraro cia rithathi mutwe kiande-ini na kuguru-ini gwake. Ngiribotera Kameme TV, ritorako ni Wanjiru wa Foro.